چی گفتن شما با بچه‌ها؟ من و شما باید تمام ملت تاجیک یک جا کار کردن یاد گیرید. 3 کس 5 کس کار کنه یک جا. 3 کس 4 کس 5 یک نقشه کشیده کار کنه. من مثال. او اول پریمیر گفتم کو یک کس 50,000 یک کس 10,000 یک کس همه 5 تا 3 کس 5 تا یک جا شده. یک تا прибыльный бізнес ساختن میتاد. چرا که 5 کس که شدید ресурс بسیارتر، انرژی потери کمتر، связи بسیارتر، 5 کس سیرونو دوناتر میگه چه یک کس. ما анализ کرده برامگه همه خطاهایی که من کردگی بیزنس ما همه خطاها میدونه چی شدگی. единоличное принять решение. همه خطاها основа бинамага куҷое ба ки худам тоқа решение қабул кардам итоги проблема шудагӣ. А где как команда решение вообще супер бизнес, прибыльный. Куҷое ки ба маслиҳат кор кардагӣ супер прибыльный. барои ҳамон ин беҳад зарур. 4 кас 5 кас осон. ма ҳамин бизнесҳо партнёро хати сохтагӣ якта худам не. мумкин не шумо якта бисёр кор кардан наметоед. ҳаме кора кардан намешад ко. ҳаме чӣ ба шумо донам шудан наметоед. ман мулоим карда ҳамин мулоим сухан гуфтанам шумо маъқул месуханам дар кор менамед. нагӯед ки ранги мусафидо давлату шистабад зикри Аллоҳ гуфта саркар. мана а менталитети мо дур шед. он даврае ки одиночный волк буд ку вай давра гузашт. Ки фаҳмед? Давраи одиночных волков уже прошел. Шумо гоед ки ман худам тоқаам кор кардан метавонам, бизнес кардан наметавонед. Шумо ягон вақт худатон тоқа бизнесмени бахва шудан наметавонед. Кадомотон шахмат бозӣ мекунед, шахмата нағз мефаҳмед. Бозӣ кардагиян шахмат. А дигаротон бозӣ намекунед ме. Бародаро шумо ба чӣ кор мекунедтон ба? Китоб нахонед, шахмат бозӣ накунед. Чӣ кор мекунед? Сериал? من یک چیز میگم سریال فکرانه شما کن میکنند ضررش خیلی بسیاره تلویزیون سریال بسیار ضررش بسیاره بسیار تماشا نکنید اون بچه‌ها من نگاه کنید بچه‌ها ببینید که همین هر روز سریال تماشا میکنند که آستا آستا وای تنبل شدن میگیرد تنبل شده فکرش کن شدن میگیرد پرابلم‌های حیاتش حل کردن نمیتونه رودخافس میشه فهمشش کم میشه بسیار تلویزیون تماشا نکنید اون بچه‌ها ضررش خیلی بسیاره و انا کن گشته میبینید چی با شахмат بازی کنید من میفهمم چی با من بچه‌ای که شما بازی میکنید شахмат باز من ناز میفهمم شما ممکن اگر دقت کرده ببینید همین شахмат با неважно кадом фигура هست неважно самая супер даже фигура اگر пушташ ба защита набошад як дам ба вай хӯрда нест мекунад فهمید؟ даже любой фигура пуштат ба защита набошад як дам ба туа нест мекунад ҳаёт ҳамин хел ҳамин шахмат ин ҳаёт гирифта шудагӣ дарси ҳаёт диққат карда бинед мефаҳмед ин беҳтарин чизе ки ҳамин шахмат ман ёд гирифтам на каждом шагу имей защитный вариант на каждом свое решение имей фундамент. Хами шахмата ма аста-аста бизнес баки овардам аз 2014 сон. Хами бизнесом пеш убрав. Чуваки, любое решение, которое я принимаю, обязательно 2-3 защиты должно быть. Шахмат бамехел. Он тарaf багардиям ки защита будаш такор, ин тарaf бам гарди, гуҷое баки нагарди, то бояд ки защищен боши. Ҳамин чи ман ба ёрдам кард. ҳаёт ба ма мехел. Агар шакта худатон пулдор бошед, дар байни хешу табору, дар байни ёру рафиқ, бовар кунед пуштатон ба ҳеҷ ки набошад, як банкро шаведага ба по хестан наметоед. Мумкин ки шумо ина дидаги ёру рафиқу хешу табор бад. Ман аз сарам гурзондам ин чиза. Бароям мефаҳмам. Бароям менталитети мо бисёр азоб метиҳад шумо. А ин даст кашедон. Бизнес в Таҷикистоне сегодня. Бизнес в Таҷикистоне мо ба ҳозир 3-4 та вай шудагӣ. Монополия ҳаст Таҷикистоне ё нест? На самом деле, монополия бороться кардан мумкин ё не? Чӣ ба? Кардан ё не мумкин не?
просто ман шумо мегум кадом соҳавқати монополияшо як тоҷикистон бачае ки пули бисёртар дорад риска нарха мефурорад дигаро банкрот мешаванд даровардан наметавонанд маҳсулота 2 бор 3 бор 4 бор вай банкрот мешавад дига бас мекунад баъд бо нарха мебардорад кор кардан мегирад ина чӣ гум кто лидер на рынке он сдаёт курс он создает правила игры тамоми дунё ба ҳамин хел кто впереди кто номер 1 стратегически кто конкурентоспособный он создает правила игры тамоми дунё ба ҳамин хел як худома не бачо тамоми дунё ба ҳамин хел анакон ҳар сол аз сол соответственно ҳар як отраслбе ҳар як направление ба бизнесҳои майда хурд пайдо мешавад не ки гигантҳо чӣ кор мекунанд барое ки вой аз ин бозор бурорад нарха риска мефурорад а ино видрша намекунанд капитали бисёр нестку 20 000 30 000 доллар бечуро пул дорад ҳавай аста невыгодно мешавад ва мепартод дига намекунад ҳозир ҳамин чӣ модда мардуми мо барои чӣ як бор ин кора карда дидад ки шудааст ду бор карда дидааст ки шудааст а маслиҳати ман агиридага 3 кас 5 кас шаведу кор кунед вай ки нарха фурова шумо нафуроред пускай вай камтар пулош камтар шаванд шӯхӣ намекунам астанаба вақте ки ман бизнеси профессионал запускат кардам як турко паси ман копировать кардан сар кардам турко шогирдом омада мана гуфт ки муаллим гуфт ҳамон торговый центре ки ман гуфт ҷо дода будам закалот дода будам ман ма телефон карда имрӯз мегӯфт ки закалота дагед ҷоя ман дигаро ба додам ман гуфтам чӣ ба гуфт ки вай одамо 5 миллион тенге шапка додааст барои ҳамон ҷоя вай ба додам ман гуфтам здорово пускай додан гирам во компютаршан мо босуд меша бизнес кардан вай гуфт муаллим шумо намефаҳмед ҷоя мо ба надодан ман гуфтам парво накун баъд аз 3 маҳ банкрот мешавам вай гуфт ки чӣ ба ман гуфтам вай стратегия изначально проигрышная стратегия гуфт ки чӣ ба касе ки ҳамин саидуа гапи хуб дорад ҳар ки бо душмании халқ равон аст чӯбар зуд бошад ки сари хеш чӯ гирдоб хӯрад касе ки туя питаться мекунад уничтожать кунад худаш уничтожать мешавад ин қонуни ҳаётай чокарро чо дар пеш ман гуфтам парво накун кор карданги майда торгови центроба дар омада кор карданги мо дар омада кор кардан гирифтем баъд аз 6 моҳ мо ба телефон кардан гуфтан ки бед ҳамон ҷоя гиред вай банкрот шуд